Merhaba Ahmet. Paytaxtdan dilam. Jwanên Kurdistan. Navên şeva me dibêje dengekî bidin şengar. Ahmet ne tenê deng dide şengar. Dide Qamişlo, dide Mehabat, dide Hewler, dide Koban, 100,000 silav ji bo berxwedana Kobanê. Ciwanên Kurdistan, roj roja we ya, êdî xîret û namusa gelê Kurd dibin hêzan tekoçîna we de ya. Divê hûn şingar jî azad bikin, Koban jî azad bikin, Hewler û Mehabat jî kel benda we ya. Silav ji bo wan, serseran serçavan hatin.
ریزم راکی نفرمانا آوازه داین و دیسل نفرمانا گلک سپاس جبو هنرمند خندار را ده دوره ده هنرمند کی دی